ya Uvira ibintu byongeye guhindura isura ndetse no mu misozi miremire y'iminembwe nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bitangaza ubu tuvugana icyitwa basirikare benshi kabisa bakomeje kwisuka mu buryo navuga ko budasanzwe bakaba barimo bamanuka mu bimodokari bya gisirikare by'umwihariko berekeza Uvira abandi bakomeza mu misozi miremire y'iminembwe. Biravugwa ko ibintu byamaze guhindura isura by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ndetse ni nayo makuru tugiye kuba twinjiramo tuva imuzini muzingo muri ano masaha. Turaza kubabwira yuko kandi ubu tuvugana icyitwa ibitero bikomeye cyane byongeye kugabwa by'umwihariko ku basivile b'abanyamurenge. Ibintu bikaba bimeze nabi cyane mu misozi miremire y'ibinembwe, ariko kandi ahitwa Bibogoboga ingabo nyinshi z'abarundi za FARDC FDLR wazalendo bakaba bakomeje kwisuka ku rwego rwo hejuru. Tuti zakadaswa tugiye kuba twinjira makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, uko nicyo kimwe mu bintu by'agaciro tubazaniye. Ariko kandi mbere yo kujya ngo twinjiye muri ano makuru mbibutsa ko turi ku itariki 8 z'ukwa 11 2025, ariko kandi by'umwihariko tukaba tubanza no gusuzuma dukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko n'abantu b'agaciro gakomeye cyane, by'umwihariko Bwana Karemba Aimable. Mbibutsa ko ndi kumwe nawe muri studio, badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Zambia n'andi agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si byo gusa kandi badukurikira by'umwihariko bibereye by'umwihariko hariya mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari Canada, bari Australia, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima nshuti zakadasohoka bakunzi bavuga TV Rwanda. Tugiye gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ibintu byamaze kuba ibindi kibuga cy'imirwano bagicurikiye kuri FARDC, nubwo nayo ikomeje kugenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ize kuguma yatake defense za mama 23. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira tubabwire ko imodoka zigera kuri 16 z'ingabo za FARDC n'abarundi zongeye kwisuka mu mujyi wa Uvira, ariko kimwe cya kabiri cyazo bikavugwa ko zihuse zerekeza mu misozi miremire y'Iminembwe, ariko kandi bikavugwa ko izi deployment zikozwe nyuma y'uko igisirikare cya FARDC n'abarundi bari bamaze iminsi babirukankana babakinagiza babarenza imisozi mpinga mu misozi miremire y'Iminembwe. Bikavugwa ko twirwaniho yari yabahagurukiye ku rwego rwo hejuru. Amakuru akaba yemeza ko bamaze kudeployinga ingabo nyinshi zitagira ingano muri ibi bice, ariko kandi nako imirwano ikomeye cyane mu misozi miremire y'Iminembwe yamaze kuba ica ibintu, kuko ubu tuvugana abarundi na FARDC babyutse bagaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda abitangaza. Turaza kubikomoza tubabwira uko bimeze, ariko kandi turaza kubabwira yuko Perezida Tshisekedi yavuze ko ibiganiro by'iduha bigomba kubera i Washington nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bitangaza. Muri ano makuru yacu muraza kunyemera tugaruka ahitwa Mikalati, tugaruka ahitwa mu misozi ya Nyamara, tugaruke kuri Puwezi nyuma yuko abarundi bahikwe, turebe uko situation ihagaze. Urugamba rwamaze kuba ruba imbere y'ibintu byamaze kuba bikara. Turaza kugaruka mu misozi icungamiye mu mujyi wa Uvira turebe ku ruhande rwa mama 23 ko bari kwitegura imirwano, ariko kandi turaza kuba tubabwira yuko ahitwa za Kiriba ndetse na Saruninga imyiteguro idasanzwe yamaze kuba ifata indi ntera. Turaza kubabwira yuko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byateye intambwe ikomeye igana ku masezerano y'ubukungu, ariko kandi turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga. Nk'ubu tuvugana mu misozi ya Zashabundi cyitwa defense z'abazalendo zikomeje kubabura n'uva gusenya nyuma yo kugerageza kwataka mama 23. Turaza kuba tubikomozo tubiva muzini muzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko hitwa za Mwenga tuba updating tubabwira uko situation ihagaze. Kamitugarwa amaze kuba imberenge Bwana Karemba Aimable uze kunyemera dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye tugere tuba updating tubabwira uko situation ihagaze. Gato turaza kugaruka mu bice byano muri territoire by'umwihariko ya Masisi, turaza kugaruka hitwa za Mastereke, turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tugere tuba updating, ariko kandi mu bice bya Kivamba Defa turaza kugaruka gato mu bijyanye n'umujyi wa Bukavu tubabwire ko ubu tuvugana i Bukavu ibintu byamaze guhindura isura ndetse byamaze kuba ibindi kuko igisirikare cya FARDC gikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo by'umwihariko akigaruze bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano mu nkengero za Bukavu. Ariko mama 23 ikaba yamaze kubabera ibamba mu gihe wazalendo zo zivuga ko zigomba no kuzigarura umujyi wa Bukavu. Nk'ubu tuvugana guhera ku isaa 9 z'ijoro hitwa Panzi ndetse kandi na za Nyangezi urugamba rwongeye kuba imbere nye ndetse rwongeye kuba amagasa mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kuba tubikomozaho tubiva buziri buzigo nshuti zakadasohoka. Turaza kugaruka ku makuru benshi agiye atandukanye ubu tuvugana
mu misozi yo mu ntara ya Kivu Amajyaruguru naho rwamaze kuba ruba imberenge rwabaye amagasa hitwa za Warikare. Ibitero bikomeye cyane byatangiye guhera ku masaha y'isaa munani z'ijoro, bikaba ari ibitero byaturukaga zone ya Warikare byerekeza mu misozi ya za Meti ndetse na za Kibati, bikavuga ko ibiraro byose biri hano icyitwa FARDC ishaka kuza kubifunga kugira ngo M23 itaza kubikoresha isatira zone ya Warikare. Turaza kubabwira yuko kandi ubu tuvugana FARDC irimo irategura kuba yahagurutsa indege nubwo byamaze kuba byanga, ndetse bikagaragaza neza ko ibice byose by'umwihariko barimo bishobora kuza gukomeza kwatakwa bidasanzwe n'igisirikare cya M23. Turaza kuba tubikomozaho tubiva ibuzi n'imuzingo nshuti z'akadasohoka banywanyi bacu. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Masisi, ariko tutari twava muri teritwari ya Warikare ubu tuvugana. Turaza kubabwira yuko ahitwa za Burayi na Peti M23 nayo imaze kwa ingabo nyinshi, zikaba ari ingabo ubona ko ziteguye urugamba mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kuba tubikomozaho tubiva ibuzi n'imuzingo tuze kugaruka by'umwihariko i Masisi sake tubabwire operasiyo idasanzwe bita wa muzimu yahakozwe. Izi zikaba ari zimwe muri operasiyo za mbere zikozwe kuva intambara yatangira mu ntara ya Kivu Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Turaza kuba tubabwira uburyo yakozwemo ndetse n'uburyo igisirikare cya M23 gikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano uboneke. Turaza kugaruka gato mu makuru arimo agenda avugwa reba n'umutekano, politiki na diplomasi mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Sake, ariko kandi mu gice cya Zakimo kandi ndetse n'ano za Mubambiro tubapudetinge tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka gato muri teritwari ya Rubero naho ibintu byamaze kuba ibindi mu mihanda ituruka hano za Limbongo by'umwihariko yerekeza za Mambasa. Situation yatari ibintu byamaze kuba bikara ndetse no bine karata. Turaza kuba dukomoza kuri zimwe muri operasiyo zikomeje gukorwa nshuti z'akadasohoka bakunzi bavuga TV Rwanda. Turaza gusibukira mu bice bigiye bitandukanye tugiye datinga tubabwira uko situation ihagaze. Bwana Karemba Aimable by'umwihariko mbere yo kugira ngo mwakire uze kunyemera by'umwihariko dukomoze kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko icyo nababwira cyo nanone ku rundi ruhande mbere yo kugira ngo nakire umuvandimwe Bwana Karemba Aimable nuko imyiteguro idasanzwe ku ruhande rwa M23 yamaze kugaragara mu buryo bukomeye kandi buremereye mu misozi miremire by'umwihariko ya hariya za Limbongo, ndetse bikavugwa ko FARDC mu gihe iri bukore buri kimwe cyose gishoboka idashobora kuza gutsimbura icyama cya M23 kiri tayari ndetse kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bahoro n'umutekano biboneke ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda abitangaza. Ariko kandi muri ano makuru yacu muraza kunyemera by'umwihariko mbabwire yuko ubu tuvugana nyamuneka ibintu bidakomeje guhindura isura ndetse byamaze kuba ibindi si byo gusa. Kandi Bwana Karemba Aimable we turaza kuba tugaruka